Ajijimi biani boroko sokoni kalo chori mongi ni nede dia onai lukumini luka pupu kukasesena kaluka TV East. Ajaye yala kaikosho kani ajia siyari amakalo gelegela kani koteso. Tomo puchitilo apotu akosa pupu kasesena ko chamtu akora kina kot kanu ayuna ngulu ejasi adekesha. Ilita iluede parusa kwatata kisaponi otukuna ekotoma apakana kanu ngarakena adeka apolo itunga lokata kuya yalama kanu Etop nepeka TV East pejo kinikes kobala sebe kutokesi nyiko kintos abongonon Akotongo Aisha lamikine Etop radio anoy nomonomo ikarito mona uniro adau tekesi jana itunga sui kesapotu itelekana sain na kineta kane ya jasi ikampuni luka MTN Pepsi Pilsner nepeka Etop yalama ngono inare Etop radio Nuka taki so akije polo bonde radio le jokono gekini yemuto abole asio ngini bora kera so salam tege so tokono inare kwana je polo bonde era atakero kona dum radio le jokono yalama ngono Etop amune repejo kini so chori mongin no buku kosilo ngariam yalama ngono ya dumongo t-shirt la korak ni Etop radio do la kanyeta ngamu no bala dumuno ngai t-shirt lo opotiki ano measo ko ja kai yalama no ilo sineje Etop yalama no sabakalu Etop kada TV is yalama na kora kidi ngai t-shirt Etop busi Apollo Kinton Pilsina koteso Joelo Kou ni salakara ni aja Etop ka TV is kanwe padichane cage ajai eri moro sokoni ni pepeke Etop keda chepatanas apotu ajo tukeda pukedia rai burina jokonoi anu narai first of all, we are a kid of lap listener. People now know listener, people know the taste. They didn't want to listener, no, and Ipula Lomutu, Mama Selena listener, and have recruited it only Kunwe. So this activity has helped us in a way that we've gotten more Tungaviche, but Toma. Yaito Nuka gulanari ko Etop radio ka TV East Emmanuel Belai sabu shalami kapupo kukasese na kakanwa mina kech anyo na ibala sa tonbia na kanyet na Angetakinos Ekokota alokai akono ga shalami kinite so noi anyo na bala sa ni pokora sa ni Afrika no otomo kukedia okote itungo oto wipulo ebulolo litunga that shows ebe emenasa tunge radio then Angetakinos be enu Etop Etop sabi asubanano kesejana kinos kangoli karu konye ikari yarekau abuade kana corona toltola Ainapeta no aitodolo karulo ne popo unere Godfrey Ojore TV East Katakwi.